Mie goreng yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar ya orek kulit melinjo terus campuran kacang panjang bihun juga guys. Lalaban aya surawung, asin balitung, goreng jengkol, goreng tempe, sambal terasi, kulub gedang, nasi juga kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap, marilah kita baca doa dimulai. Amin 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 amin. Langsung cobaan ya guys, orek kulit melinjo, kulit tangkil guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana guys? Goreng jengkol soal sambal terasi. Mantap. Saya surawung. Goreng tempe juga guys, tempe goreng yuk. Mantap pisan euy. Gorengnya boleh guys. Kepala ikan balitung ya.
Hmm. Mantap. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.